Mariki pako, asi ono faho, paki mo e toi, a ono mai rano, e kalonia i, ono takai roro, ui ua ki, tuku whakaro, ala e whakaro, whakaro nofo, kala pufo I one one. Oha apai reu, I roto o kalani, langi kua tau, mumo tau, o ka kala kako, tau le mahe, tala olo au, hoki ni mahe, whanonga ai au, kala pufo I one one, oha apai reu, I roto o kalani, langi kua tau, mumo tau, o ka kala kako, tau le mahe, tala olo au, le mahe, tala olo au, hoki ni mahe, whanonga ai au.
Selotoi te fuatama Siola'a oi ofani ki se patara wa vekalipa Happy birthday Aonima o February Fakamauhai ai o e taparonesi Ke asitaisia Ola popolopona Folakai Popolani taufoluma Tohtam. Koe whaopaanga. Ke seifi. Kau tok ta utu. O ta nova lelea tu. Oi oi. Ole komi. Osper mana vai. Puno. Sihu. Ko ai keu lea atu ki he ope. Pako talanoa at koe ni ka waha taha tongi tupe no sila o teu alke whataha pa ke whanonga mai ke mea kono ko talato ke alo whai ake tali whehui. He koe ke ulota ke whamatala eni, he koe ke ulota ke whakakainga mai ke e tonga, he koe ke iloi he tonga ia mea koe ni, me he pale mia o au ke maularo taha o koe ke ne ilo e mea koe ni. Kiki na ilo na toha mea ta. You look here. I have plenty of books. Look here. Look here. Happily milose mo mea. This is too high ka motol ke mua o ki ai. Ko mo mea motol whai ko whakakoa e lelo holo pē. Kai ke mo ilo motol ha mea ta. Ma tea ke mea kono whai ko ni. Ko mea mai motol whai ko o ke live ini and I appreciate ngā oe ko ia. E nā kua whakahoko. Appreciate au pita ngā oe ko ia. Nā kua whakahoko ngā oe ko ia. Ma uha mo silini. Ko ne tō koe ke make money koe whangalai o ne. Kai ke ilo koe Pilimilose. Ko tā noa koe is just nothing. Hala ke ilo koe ha mea tā mātea. Ko mea pe koko alo tufi holo koe ai whangakuri holo koe he interneti ha o whai ake call attention ni ke ai hataha i tokangat ka koe. Pea koe whewhine ko koe Pilimilose. Na aku sa ia pitau ia koe uhingai na fuitalawo ia koe. Not only that, ko kita masih koko sairi, o kumari ke ki kasinyo kita mahine o ko nephew niece aki, pana ofa pita ya ko ke fa ke mo sen miri ko ala to kawai, ko uhinga ko e ku fa ya ko Pilimilose. Ka ku ke hanga ko ai hota fere nio elo. Pa ko ne elo pana ko ni ke ta ngata kai peke to sai. Pa ko mea ko o fainga trauma ko fa vale ku ko vaiolo. Ke lava ngau mamani. Ke lava ke tangawe tawa ia mo tatala noa ke mea e ko te ke ilo ko ha mea ta matematia o fe ka aki mo mea ko ke ta noa. Me pe ke ilo ko leipa holo ko tua. Ne hawe ki lo ki ako. Hala hate e kuri e ta te ke ilo. Ka mo whanonga mai ke utala noa te mea ko ni ka mo tonu sila ko inga ko te ko ke mo wo whakataha. Pea ko na ko se senia te legal document ka atoa ke tongi tupe. Ke ne whai ake ai whamala ala ka whiemau anai. Ko hange ko lau o koe ki whiemau ke whamatala mea koe ni. Ko hinga na i loi he tonga he alo whai taki. He koe ka hatate ne ilo ha mea pe. Pea sai pe pakapau te motok whai taki a pongpong o hoko atu ai. Pea i loi he tonga ka atoa ko au na whakapaa ke ilo fo o koe ni ke ilo he tonga. Ko tongi tupe. Ko o silaisene i Amerikani i he category pe o ku whakakalasia pe o ku whakataipeia o guia ko e investment club. Ko investment club ko tu ai tupe ko tong tupe ko investment club ia. Sai ko
Koe investment koe a Amerikani, oku iai ai ngai konga lala i au pitoia, ai aluko wa koe ki he Wall Street, mo ngai Charles Schwab, mo kai hangeko Wells Fargo, hangeko Bank of America. They have lots of investment lala i au pitoia. Investment club koe mutual fund be haki falukunga kulupu a kakai og now get together and try ke now hanga put together now fund to make money pe mo now tala no ai ka fahinga investment to lahi haki ai ke now whakahoko. Ai koe na kamata lele mahe tupe pa tau hanga lewa o teu e tau whare foi polokalama whare ko hinga ko another level o investment ni ke tau aluha ke me tau investment kalapu ki ai ke lava ke tau invest ai ko silini ka tau ko he whare o painting ia ko uhinga he ko developers ko na ne teu ke ne whae langa ku nau tu ko uhinga ko mamafa ko koloa but ko investment club ia mono natula so o toki ai leva ai kalasi ke he ia oe investment club, o whakatatau ke ngahi investment type. First you have te ke pau ke hanga piki ho investment type, ka lava ke tonu alikalati ko pe ko whahinga la ko te ke ngawe aki ko investment. So, ko investment ko ngai investment ni Amerikani o kwai a channel partnership o kwai limited liability companies o kwai limited liability partnership o kwai cooperation ni o kwai sole proprietorship aya ko kato aya o investment type of business o totonu pe ko taha ne fa o license investment ke le sisitai so ko fika ho no wa ko yo andai tong tupe ai yo andai tong tupe he limited liability company ko LLC so ko ogulesisita tong tupe ko LLC so me he LLC ko ya te tau lava leva o toki fika out ai fa hinga a type o whahinga investment koe whakatatau ke individual partner o loto ke ne kau koe i he tong tupe sai ko tahaya me ana e pending mai ai tupe ko hono fie ma o whakalao ke ai hale sisita o kau me mipa pa ke iai ha membership card i he foi company so aya kono hinga yo to kamata Siola'a ka lava ke mau teu a membership card o investment club o tupe sai e taimi ko o tau hanga ko o put together ko ai hono tau mua pe ona ia o foi invest o me hange ko investment tribes o American ko investment tribe he taimi ko to ata ia ko ki mui ki hange ke kakai ko Native American o na ui na tolo investment club they call it investment tribe ai ko taimi ko ia put together family my friends and then build our wealth together. So the main purpose of investment club could put together a family, my friends, whoever colleagues, whoever kakoau na put together a patoa grupolo. I put together a patoa grupolo and then I use investment club ke hanga build my wealth. Aya ko for investment nia na fai ko no pehe ko scam mo fraud mo ya ko fanga ki pi kau ke na la te kuri ta e po na wa wai po na mui be kai so ko tong tu pe anda ya Amerikani ye LLC limited liability company so aya ko tong tu pe ko ki small size pay so o ko tutuni ko fai ko ki tong tupe it either by committee o pe fai be CEO aya ko heni ko tai mini he mau investment club ko mau tolu o fai be o ko pe ko mostly o fai tutuni o to ke be tai ku executive ko ngai me ku fall outside his scope pe ku peneka ke na lo ke pa na u fa fakata ka ko for investment club o under be a direction be a CEO pe o fakala be but that's what it is no sila. So og mo anda mo tolo e for investment club og lesisita ya American. And whoever na hanga wange kai
I foi lai senia ne nai ke alo frame mai. Ka pau ke sio ke posi. I like you ke also frame me pa ke hanga o posi. I foi lai se ke kovia because it need ke public. I foi lai senia ke lava sio ai taha ka toki ai. Ka koia ko atu ia ka te motolu a no sila ke mohanga o iloi ai natula o for investment. Ko investment aya tu ke lau a no pitania ke lava ke mahino ai foi description ko o for investment club ke lava ke mohanga iloi. Ko investment club is generally a group of people who pool their money to invest together. Ayok tau put together tau money to invest together. Club members generally study different investment and then make investment decision together. Aya ko tau tolu kon ko kau investment ko tupe o tau put together tau fund and try to make our build up a wealth, but tau talk make our decision together. So, for example, the group might sell. The group might sell or buy now investment outside my investment club. Aya na ai foi ngai laure ha tau ngai whakatahat e nihi na pehe ke tau use ai pai ha tau ngai whare, which was five e tutaki ko ia ke panke ke lava ke tau sio he ngai disclosure houses property e lava ke tau hanga pai and then we sell it. So aya ko tahaya ngai whakaukau investment club mono purpose ke discuss he kau memi pa what they might invest outside. Hange ko ai ke fare paneongo na ai fare ko ai ko tau investment e tau ke tau become a property owner. But that's an investment outside for investment club. So aya kono likalati ko o investment club he ko nga hange ko whamatala ko small mutual fund ni o ko decision o fai pe he CEO oa ka pau tu mai ke ka me mi pa ke na hanga o tala noa ha foi ta kavenga pe la vale ke na tala noa foi kavenga. So it can be informal aya ko investment club can be informal. Ai ko hinga mi na tala ko scam he informal au pito e tau foi investment club wa tau tol he ko hono hinga tau run fa ta tau tol ya pa mo ngai political issue he ngai political arena or a political thing down the line ki tonga. And this is why may look informal so but investment club can be informal and can be established as a legal entity such as partnership. Pe investment club we ke partnership. Kako for investment club ko tong tupe hange ko lau ko me ai aku penak lo to ke mai ke lava ke fatu mari ka kai tupe mo mau to sio ai ka fanga outside investment te mau lava 5 ka to lahi ko hinga ke lava tu plaki e mau ki seniti ai. And this is why na whakaawai ai foi polo kalama tupe is as an investment club. So, aya ko it either formal pe established, so it either likalati ko na wa it either formal pe established, which is informal, which is ko tupe ko ai PTOA ai global o informal mi hange ko informal on run. Sai it can be established or informal ka ko paupe ke now account for ke ngai liability and even tax liability. Sai ko me mi pa fanongo ko foi me anu mau inga au pito aya ko fi wi pe can anyone start an investment club? Can anyone start an investment club? Yes. Hataha pe une elabe hataha for an investment club. You can be started elava ke kamata pe ko house lin be ako. You can start akipe house lin be ako, or you can also accept money from investors. So ko fe wi pe elava hataha ke for an investment club ko tali iyo. Elava ta for an investment club. Ko hai o kwa ana pa anga ko ya. It can be money at Tilila, or it can be a money kau investors. So ko now tol ko to pe now pai tupe they are investors. Ko kau investors here o now fakatau ai tupe. So they are investors.
O ko lava whakalere ang big paanga, pia to lava accepted money a investors. Whanonga ka whai, a whakamahinoa ni ka tek moto nusila, ko mo wogo na ki whakatako na kau te whai ko FFI. So, ia taimi koe na ako hanga put together politically a kautonga, o whai ko toko ni ke masiva mo mea katoa ko ia, he encourage a investment club, ke iai ha visone, pa ke iai ha call, mo ha purpose, ai for investment club, ke ngā aue walk toward, ene kau me mi paki ai. Pa koe foi purpose mo mission ia ai investment club koe tongi tupe kene tokoni ke masiva ki tonga. That's why everybody buy their tupe. Ke tokoni ke masiva. Ke tokoni ka teknautol. Ke tokoni ke masiva. Koe foi mission ko ia pa mo foi statement ko ia o os whakalanga mafu pe ia te ia pe ia. Pea tatau ai pe kone kiseniti kone to o mai pe kai osi. E tene to o mai eia hai koe foi whakau ko ia ofa ke masiva o wongo ia ke tā katoa. Aia koe ngahi whaunga ko ia po ngahi tau mua ngawe ko ia o whau ia he toko taha koe kune create ai for investment club. Pako au nau kanga whau e mea ko ia. Na ulak whau whapoitikare pe ia o tau whanonga mai ai he tau en mahal o kua aloen ke tolu pe wha e tau whanonga mai ai o tau toki tau koen ke for investment club. So, ko pau ke tua hono mission, ko pau ke tua hono call, ko pau ke tua hono purpose, ka lava ke te hanga of ai investors ke now invest he tupe. So that's what happened. That's what happened here. It can be started with own money or it can be started by investors' money. So both acceptable but now I allow. O koe ka scam ia, o koe ka fraud ia, o ilonga vale kua tau fua koe tonga. So, in an outside investment club, there are several of investment clubs in American. Kakoe kakaya ko yagu ha, kakaya ko yagu na net worth na autoria o kamata pe he wakiluki olunga. Ai kakaya ko. An investment club can go up to $25 million. Investment club ya tau tolu ta os hange ko lau. Ta os lua ta to he lain ko ya. So, o mai le koe whakatataha i koe whangakise niti koe ai kau investors, pia toki hangare e hai. Toki hangare e Tilila whaoea, o whaoe fo i polo kalama, o hangai fo i polo kalama ko ia, o i kai ke walk in mai pe hange ko kau investors la lahi ko Amerikani, ke walk in mai pe mo hawa kilo, pe te ke walk in mai pe mo ha tolu kilo, pe ha wha kilo, pe ha taha miliona, ka ke walk in mai mo tolu afe. Walk in mai mo tolu afe, o toki hanga e fo i polo kalama o ha, o whakatu maaria i koe ke hanke ha, ke bring ho level o ki ha, ke net worth koe o kau investment club ko Amerikani. Sai, koe mea ia fo i polo kalama ko vai. Aia o toton ke mahu inga fo i polo kalama, ki ha fiha, mahu inga ki ha miliona pe ko halau kilo. Kana eke Tilila ha mea pehe taha mea teki tau tolu hala tata. Na e to'o mai more pe oha. Na e to'o mai more pe o ate foi polo kalama ke ne hanga whakatu maria i ki motolu ke lava ke tau tatau ho tau net worth mo taha investors o hau i investment group Amerikani. He kau investment group Amerikani una lue pena to he wakilu, tolu kilo, 5 kilo, 5 kilo. Which is was ya o kau investors a tau tolu ki ai i ngau eko foi polo kalama. Ai ko ngai purpose ia mo call mo mission ia na fa wa ke for investment club. Ne kai ke fa o ko fraud. Ne kai ke fa o ko scam. Pa kai ke taya ne paanga ana o ko ne paanga. Kana e wange peli mitika teknautol ko fe ilo e mea ko le mai tang hala tata paanga. Ka o ko paanga na mo toksio mai na bla paanga. O ko paanga. There is money here. Ka o kai ke tala no ia be me ka ke kakai. No, ko pau ke oange ai tuha ke kakai o information o doton ke alge papiliki mo information o doton ke tu ko be la vai o tu ko safety tu mo la depile ko me na ko mo kamo fanong. So hange ko na lawat ko anenai ko investment club ko group of individual who meet for purpose ke put together enough money as now in put together their money in pool, put together enough money and investing. Members meet periodically, basic to make an investment decision. They can invest outside, but they now invest in the US or upper limit wealth. But they now love invest
Pete now create ha investment club o net worth wa kilu ha aka muimui pa. Which is ko taimine tupe, o se hanga tupe create in the long term. Create in the long term, which is o kwa on the long term, ke vahe tamano o no hafe ihe wiki. Na ne create pehe ki mua. Na ne create pehe ki mua, but what? But unfortunately, I fall in ke nima kau kaka, nima kau to tai to tong tupe 555 ilo, and then kolok kalava ke to recreate again, remodify again. Kau lava, I foi programa tupe ke ne au ke vahe, ko tamano no hafe ihe wiki. So ko me atape tupe. Me atatape tupe ene create ne programa ke fakatu male ya ke hai ene kau me mi pa. Me atatape tupe ko ke kau ata ba ko ke pure anga. Sai. Ko me ani ko pure anga. Hange ko taimini ko lau ben. Ko lau ben. Ka vale nge ko liability. O tatawa pepe ko ha finding a liability a investment club, all members must participate in paying that liability. That's what the tupe fight I mean. Ko me ko tupe fight I mean it's legal. O Fakailifia. O kuya liability pa ko pau get together I me pa katoa pe oha o put together now fund and then work ke ha ke pay te pila ko ya. It's not o mawanga fenga ke li ak ha me atano. Ko me fai hola u whakataha, mo tala ki maman katoa, mo ngai whakataha, be patient, he ko pau ke totonge mea katoa. Kalawa ke putu ke takau investors ke ha, putu ke takau investors, he ko every members o tupe, kuo pau ke tokoni ke peite liability, even now tol o ogiai tupe. They must get together ko laoia, ke tau help each other oha, o peite liability. Ko legal oia, ko ne whakalaoia. Ka au ha? Kai. Wai kakai o lau mai. Kakai na asfa o he kilu na ando lau mai. Ma ki whakataha wana ai koi nusila ke pehe ko koi scam. Kataki. Alo te aho ako ke loloto ange. Pake alo lau e toi matolu ange. O lau e toi manifi. Lau a toi ko matolu ange. So koi ngai legal structure ia ko pau ke fai he ngawe ko investment club. I Amerikani hange ko glau ane nai ko pau ke fili e ko pe ko fair type of business, type of investment ke hanga whakakau I before pa apply for legal standard ko e apply ke for license ko ya. Hange ko ni na lawat ane nai ko channel partnership, limited liabilities company, limited liability partnership, cooperation, sole proprietorship ko na tolu katoa ko ya. Ko mau ko ofili for investment club pe ya ko toki taimi au ha toki taimi au apply a legal structure e toki apply a legal structure pe toki hanga leva o hanga o malangai pe mo make ho kau investors can now understand a legal structure, why you pick this legal structure. It's pick me legal me partner me investment type ko ke piki aya ko la ko tupe anda he limit liability company ko LLC e tupe he pa ko hale va tu ha ke ko ke demia everyone know how ke justice system of now iloi every investment o liability ya ka ko investment club ko taimi ko o kuyaya liability a investment club every investors must come together ke pay the liability ko ya. Siukiai, ka go force ki motol, ai ni ko pehe ko o ga tu pe no. O trat pe tirila ke mo, no fole reipe, kai ui ahai. Ui pe tirila ni kausenyare. Ui pe tirila ni kausenyare fakata agree ke aye, ke peitie. See? That's how we run. That's how America is. Komo fanki tano faka pokoposi, hange pe koi mui koi pusi, o fenga pe mo motolu mo fanki tatano, hange ko fanki viti o call attention ko na ko Pilimilose fai holo. I don't have to bring myself down ke talk mo fefine ko in any level. Apart me creation I otuang foi talavo ang ia tiao. O kapag foi talavo ang ia tiao. Heko ko me ko fanga ta ai ko ke tau talanoa, e ko ke mo ilaha fanga legality or fanga structure business American. Never. Halata. Aya ko advices ko kono advice ko investment club
ko investment club ko fofo me ke fai ko seek ho tax advisor. Ko pau ke seek ho tax advisor, which is ko os fai e Tilila me ko ya. And the appointment mo ka tax advisors, several tax advisors ke na hanga advisor e ngai me to ton ko ke fai. Ua ke ai ko establish ho investment mission policy goals, then allow active participant before investing. Ko hanga establish I gonna famatala tu. Os establish e au ai foi ngau ke masiva. Ko langa tonga, ko build e masiva. Os establish e au no goal. Os ko about to build a purpose mo goal, and then os ko about to for investment. I kai ko take for tu ate for investment ni ko ha. Ko pai te taha katoa because ko call mo mission o alfa taha mo for investment. Ko iwa mea ko pau ke fai mea ko ya. Ko hana tolu draw up a written operating and membership agreement covering assets management rules and membership changes. Ko uhinga ya na ki pentingnya. Ne kai ke ilo ko ti akawe mea ko ya. O kwa ne ta ofi ko ta ya hapaanga ko ya legal document of mau ke complete, and one of it is this thing here na auto lawatu ko draw a written operating and membership agreement. Na tega agreement ya ta mo ta tongi tupe talo kamata tong tupe sanuan. Hala ha agreement ya ta. And now, ko pau, ke hue a ulaka Siola'a, mo saini i agreement ko ya. Ko pau, ke saini i agreement ko ya. So, ko mo ua ko na ulau mai ti akau ka pai ka ke mautotonge mautol. O ko mau whaka ofa ia pe mautol lai. He ko inga ko pau ke hati akau ya oha. Pau ke hati akau ya o kau he ha. O kau i he investors list ko na investi. O kau he totonge ha. A mea ko na une pulau mai aki. Kawa pull out dia. Pa ko pull out ka fefere ka kai ko na alo tanak mai na tupe. Ko me ko whakahori ko ka teo. He ka pa te wangai whate volo e taimini. I can go without it. He kua, there's no written agreements between me and investors. Hala. Ka ka fefine pehe Tilila ya. Ko Tilila o pehe mai ka un. Toi ngai ofisi. Wai ngai mea ka tuku te Tilila ko na una osba no. Ko pau ke totonge mo ua ke taha katoa pe, kala ke katoa pe ofisin ko pau ke make sure ko foi tupe koe na te ke vahe pe na kai polomosin na te ke totong ko pau ke totong ai tupe katoa pe. Ko principle ako. Mo ua ka ko pau ke totong. Ko pau ke totong. Papa ulau eta haya ko kaya ai ngau e mahalo ko pa yai ko mo e kai ka mo ua mo to pa ke mo fai mo to ngau e wa ke papiliti mo ke pesiti ke miliona. You will never have any liability at all. He can have more liability and more dollar. Hoi. Tala mai ke evaluate. O si koi fai polo kalama, pa tala mai le lao ka te hau. Mo e fai polo kalama. Kua pau ke evaluate ai fees. I he different tools and platform to maximize their return. Minimize their return. He? Na fai mea ko ya, i kai. Na kamata pe tu pe mo ya, mo e ku maximize the return. Na ka yo fa o ha fees, na ka yo ai ha tools or platform ke ne anga o fa si ha ke ne apply ha fees mo mea. Ana ko ta mai ko te ta ka. Ko mea ti account ha ta mai ka te. Apply e ta ofi ai mea ko ke ha mea mata vai mo mea. Little did he know ko double major accounting and economic. O ta no mai ai. Ta mai apply. That's what this law talk about. Tano ke la ko ke evaluate the fees for different tools ko go ngai aki and apply a platform to minimize the return. Ko uhinga ke minimize fakasisi ava ko avet ka tek motolo i apply fees pe mo tools i platform ko ngai aki. Ana ya pato pe Tilila faafe valuafe tamano noafe tolmano alwa ki olunga. Kai pango ne ha, ne mata vai ai whakamaketi o ha, o ne wesia ai ngai mea lahi. Pea toi ha oe kau sio mea. Kau fie mea, kau fie tu maari e mo mea katakatoko ia. Ha oe ka ki loto ko ki mata varea, heu ki toko lahi. Tai mine ha, te hanga minimize for platform mo. Kai o mai ke ha, ke tuku ke focus ai. Ka honga sio I like a hawk ai mea ka atoa pe e fai I tupe ka mata koe sanuari ko mea ka atoa fie mau koe ke fai. So
O si pe ko ia patuk talamai whakaos lewa ke focus on learning and making money. See you? Talamai ke ha. Evaluate the tools, the more fees, and minimize the platform, me return ko account investors, and also ko ia talamai lewa ke ha. Focus on learning and making money. That's what it is. No sila. Focus on learning and making money. Well, for her told when I'm now citizen, they are like this now, together. Genau have ka no silana aki a investment club etu hena. He? Tapu apito te fai mai ka faka kai ko tapu apito ya. Tapu pa taufi faka au fuli. Atonga peni ko kaute monia ti akau. Ana elfi mai to luka te ko foloa ho tau to ko ilalo. He? Ki tolu ya aku nau yai. Mami, whatever it takes, mautol ke fai mea konite, ma fai mea konite. I mean, we need to license in New Zealand. Pea ko ena ya New Zealand. Taufi atoi, longoa amatoi, fa ai hola fanga ki vale kai take, taufi au pitoia. Mo fanga ki mitia, fa eke ase tita. Sa tita, hao ai ho ta fa fang. Mo fa mole por kala maha sai beta ka special ha talk. Hao fai mea ko ia, tu ko loto elo. Patu ko mo le holo mo ngutu kovi ha ko te mo hanga yo au hani ta kai holo u jama mo u me ka papalani ka mo mai ke ala ke me o mau hena ya na ya ko fe fine ko na ne hanga ko tete na ha o mi ka kai na ya ko ya o ke tau potu ta ko ya ko na fa o por kala ma ko ni ko ya no sila o to tamak me ka to legal things o was ia o fire o anda ta to I he for I license ko tongitupe LLC Ansaya Andaya Investment Club. An investment club can be started by money I owner or money I individual investors, which is of fire gear. And then Dalamaiki ha Ulaki or Lauko ha consult more tax advisors, which is was fire tong tupe New Zealand. Who establish an investment mission, goal and purpose, then allow active participation can now invest. Os ko fra mama ho tau muam ho ka venga patok tukuange ke na ma invest ai be os fai be e tong tupe New Zealand o si pa fe ma okay draw up a written operating and membership agreement which is was fai be mo ia and then covering asset management rules and membership changes os fai be mo tolia mo ia New Zealand evaluate the fees for different tools and platform can minimize a return. Os fai be mo ia ko tong tupe. Os fai ko me ka to ni ta os ko over ta dolwa. Pe os ka petok tamale lao ke ha. Focus on learning and making money. O ko ke mo ha mo to la ta. O ko ke ta mo wa ta to ka ta. O ta mo wa pe ka lo to ero. O ta mo wa pe ka mitia lo to ero. O ta mo wa pe ka na ka pato na lo to ero ma ka ta to ko yo pe ta mo wa ke. But we cannot satisfy everyone. Ko mea mahu inga ko ha ko lava e motol New Zealand o fua o mo kavenga fra family fra siasi fra fonua e ngawe tong tupe ko purpose ya o investment club ko ha ko purpose ya o investment club ko no o mai ai money ai tak ka toa kiloto and then what use a mission and a purpose and a goal ke ha fra tu mari ki tau. That's what we are doing now. Koia ko tu mahalo e tokoni atu e kuki me ako ni ka te motor mo te whakatawa e whiawi ke tari ake hanga he hui ha e whai ha fu mitia o ku ta fu hono fu fo I mea mahana tokoni atu me ako ni whamatala ka te motor ka tarat ke kaulonga o whamai kataki whenga ki lau hatohi ko matolo tu ka lau tohi manifi pa tu ko ma lau tohi e Facebook e ko mea ka kai fine matu a ngutu lau koia no sila tong tupe ko tu ko ma to pa ko na was at document ko to pe ke umia whakalao ka to pe oi tong tupe you just go ahead o te ke Fia ka moko o te mo Fia taimi o ku mia wai ko piketi o wa taufi ko yang ai e ku ki whaka lele atu whikau ak mo tong tupe ke lava ke iloi he taha katoa. Okay, good night everyone, see you tomorrow. Good night.